Bakhona abasebenzisa ibhengela, bakhona abasebenzisa intambo. Into zokusebenzela, into zokusebenzela. So kusho ukuthi if umthi awusebenzi kakuhle, if umthi awusebenzi kahle, ungasebenzisa intambo, ungasebenzisa ibhengela. Zininzi into ongazisebenzisa and ento ezikhona ziyaphila bafowethu. Zikhona ziyaphila, andifuni ukuniqhatha, ziyabasebenzela abantu. Abantu baphiwe ngokuhlukahlukana, sikisini nje ne-flu. Abantu baphiwe ngokuhlukahlukana bafowethu. Kukhona ukuthi kwesinye isikhathi kubhekane nje necase enzima. Icase obonayo ukuthi hayi uzamile amaloya, uzamile abantu abaningi but akukho okwenzakalayo. So uthatha ibhangela ulifake, uthatha intambo uyifake, kukusebenzele nje kakuhle, uwine kwicase yakho. Kwesinye isikhathi awuthola umsebenzi, uthatha ibhangela ulifake, uthatha intambo uyifake, imithi uyisebenzisile but ayikho into elungayo. So kusho ukuthi ziningi izinto ezisiza abantu. Zininzi into ezisiza abantu. Zikhona inyanga ezikwi-social media, zikhona inyanga ezingekhoyo kwi-social media. So ayikho engathiwa hayi le ingcono ngokuya ngokwami ndinguSimba. Ayikho inyanga engingayirecommend ukuthi le ingcono. So siyafunda ke guys empilweni, because inhloso ukuthi abantu basizakale, ukuthi abantu bancedakale. Ndingathi ndinguSimba xa niveza into, umzekelo njengebhengela, kube kuthiwa hayi kuyafana ibhengela lisisizi. Ibhengela lincede abantu abaningi kakhulu, ngawukuthi ibhengela ngendlela elinamandla ngakhona. Ndize ndavula negroup ku-WhatsApp, so ngendlela elinamandla ngakhona. So manje ndisesemthandazweni nje ojulileyo, ukuthi ndikwazi ukusiza abantu ngentambo. So mase singena kumkhakha wentambo, hayi sobe sithinta ezinye izinto ezinzima kakhulu, because mina ndiyakuthanda bafethu ukuphathela abantu izinto ezisebenzayo, izinto eziphilayo, ngaphandle nje kokuthi ihambe uyothwala. Vele bazothi uthwele xa ubehlula. Yabona xa ubehlula nje abantu bazosho bathi uthwele because of intoni, uyabehlula. Ukhumbule ukuthi xa siphila bafowethu siphila nabantu ngokuhlukahlukana. Kunabantu nje abangasifisela impilo, kunabantu abafisa ukuthi makumoshakale, kunabantu abafuna ukubona nje uhlupheka. So I'm still praying ke guys ukuthi ke sikwazi ukuthi sibe nentambo, noba ngo-2026 noba ngo-2027, but ekugcineni yona sizoba nayo, futhi intambo yakhona nayo izobe inamandla, izobe inamandla ngendlela emangazayo. Izobe nje inamandla ngendlela emangazayo. So iyona nto ongayi-expecta ke ku-2026, ku-2027, uma uNkulunkulu sevumile, ngoba ikho umnikazi wayo uNkulunkulu. So i-confirmation siyithola kuNkulunkulu, because mina enikwenzayo angithandi ukwenza into ochola ukuthi kwesinye isikhathi xa ndiyenza lento lena ngizomane ndiyidoubt ukuthi lento le iyasebenza, lento lena ayisebenzi. Ngithetha mina mase nikwenzela le ntambo le, la khona nizobe ndikubekela ukuthi ine-period, njengoba abantu abaningi bengakholwa, ndingazi ukuthi ke abakholiswa intoni. Ndithi mhlambi ine-space of 1 week, umsebenzi uzowuthola ngale ntambo, icase yakho uzoyiwina. So mina ngithanda into ezipowerful guys, andifuni ukuniqhatha, ndiyazithanda into ezipowerful. Into epowerful kimi into esuke isebenza kahle,
into esuke yokwenza lento lesiyithume yona, not into nje ezojika endleleni, into ezokwenza lento esisuke sifuna ukuthi yenze. So intambo I'm praying kulo 2026 ukuthi ngathi singayithola no 2027, between u 2026 no 2027. So leyo ntambo hayi ndisaba nokuyijonga bafowethu. Ndisaba nokuyijonga inamandla ngendlela emangazayo. Inamandla ngendlela emangazayo futhi akuna case, ezinto zikhona guys. Akuna case ekothiwa lisho even necase ezinkulu njengezo Kurt Matlala, even necase ezinkulu njengoThabo Bester. Akuna case ezobhekana nayo. Ayikho icase ezobhekana nayo. Uma icase ndithi ndiyayichitha ngeyo ntambo, eyo case ndiyichitha same time. Bethanda bengathandi. Bethanda bengathandi ndiyichitha same time. So yona nto ke guys ke esiyijongileyo kulo 2026 kulo 2027. Inzima kakhulu ke yona ontambeyo. Ndizothanda kakhulu ukuthi abantu xa beyilanda ayizufana nebhangela ukuthi silithumele. Xa uyilanda le ntambo le kumele ukuthi uze, andikhathali ukuthi use-Cape Town, andikhathali ukuthi u-oversea, because kune-ritual endiyikhipha ngayo. Kune-ritual endizoyikhipha ngayo. So bafowethu sike sithatheni izinto serious. Sike siphakamele impilo zethu ngoba abona abantu abasimonelayo, abona abantu abangafuni ukusibona siqhubeka ne-life, ngabantu abaclose nathi, ngabantu esiphila nabo, ngabantu esibancedayo, ngabantu esihleka nabo, ngabantu esibathandayo. Ngabona abantu ke abazochitha umzi wakho, ngabona abantu abazoyichitha impilo yakho, ngabona abantu abazokumosha elifini, abantu obathandayo. Ngabona abantu abazokumosha. So sibonge kakhulu sisakhula guys. Sibonge kakhulu sisakhula kancane kancane. Njengoba kungumfana omncane sibonge nje njengoba sikhula. So khonapho ke sobe sikhuluma ngenye into enzima kakhulu mase sikhuluma ngayo leyo ntambo leyo uma seyifikile. But yona isendleleni yeza. Isendleleni iyeza. La khona kumele ukuthi umsebenzi uthole ngenkani. La khona kumele ukuthi icase iwine ngenkani. So ithi iBhayibheli ngesinye kwenye ivesi bazoyazi ke abantu ke abayazi iBhayibheli abayifundayo. Uthi uJesus kumfundi wakhe makanyathele phezu kwamanzi. Uthi nyathela phezu kwamanzi ngokukholwa kwakho. Yabo? Nyathela phezu kwamanzi ngokukholwa kwakho. So uma lo mfundi lo enyathela because of ibelief yakhe incinci, unyawo lushone. But uma ngaba sekholelwa kuJesus, seyahamba phezu kwamanzi. Nikhumbule ukuthi ukukholwa kwethu uma ngaba sikholelwe entweni siyomuva intaba ngelizwi, ngoba ilizwi lilo ladalayo. Ilizwi lile ladala yonke into ekhona. Azange bafowethu mekudalwa kuthiwe kudalwa ngento ethile, kwadalwa ngelizwi. So kusho ukuthi le ntambo le njengoba siyenza
intambo enamandla. Wena uzosho ukuthi uyifunelani. Isimila kwibhengela iyafana nebhengela. Uma ngaba ungawazi ulento uthi ufuna ukwazi umcimbi webhengela, bukela ku-YouTube uDr Simba Lwandle, la nisuke nikhuluma ngebhengela. Ubukele ko-TikTok, la nisuke nikhuluma ngebhengela. Ungene nje kuma-platform. Bakhona nabantu abasherishe amavidiyo wami. Lana sikhuluma ngentambo enamandla. So, yiyo-ke into ezobe isenzeka. Kanye futhi u-2026, 2027 la khona ekusamele abantu futhi nibanikeze indaba. Kusamele nje ninikeze indaba ezabantu bendazi ngeziprofetho ukuthi uSimba uyakwazi ukukhuluma izinto ezisazokwenzeka. Uyakwazi ukukhomanda izinto ukuthi zenzeke ngendlela afuna ngayo. So izinto zinjalo bafowethu. Ama-challenge osuke ubhekene nawo sometimes azokukhulisa. uNkulunkulu khona istep afuna ukugqithisela kuso. Zikhona izinto uNkulunkulu asuke efuna nedlozi lakho ukuthi uzibone empilweni. Uyabona pha sihamba 124 plus. Uyayibona? So kubalulekile bafowethu ukuthi noba ushayeka, ngoba funeka ushayeke mawungumuntu. Funeke nje ushayeke mawungumuntu. Uzokwazi nawe ukuthi kusasa ube strongo, wenze nabanye abantu strongo. Abantu namhlanje bayazibulala. Anithethi la koPitori, anithethi ko-KZN, anithethi ko-Eastern Cape, njalo njalo ngokwama-province. But abantu bayazibulala. Abantu bazibulala because befila ukuthi uncedo alisekho. Ngizame ngandlela zonke but uncedo andilitholi. So ingakho ke bafethu, ask a question, do you guys like this kind of music? So ndiyathemba ukuthi lo live lo niyawuthokozela guys. Abantu bayazibulala lapha phandle because of kungena isolution, and abanye bazibulala because of kunezipirit ezibanyathelelayo. Cha, i-social media bafowethu khohlwane angeke ngize ndiyiyeke because of kuthiwa inyanga ezilapha kuma-social media ziwiki. Ngeke ngize ndiyiyeke bafowethu because of ondweyo. Kuthiwa inyanga ezikwi-social media ngama-scammer. Kuthiwa inyanga yenyana ayizivezi. Uyabo? So ndithanda ulwazi lwenu ukuthi selihambe kakhulu. Sisebenza ngama-spirit angafani. Sisebenza ngama-spirit angafani. uNkulunkulu usebenzisa ngendlela ezahlukahlukeneyo. Uyabona? Indlela uMoses ebephila ngayo akuyindlela uDavid ebephila ngayo. Indlela uDavid ebephila ngayo akuyindlela ka-Abraham abusiswe ngayo, njalo njalo. So ukuba kwi-social media kunceda kakhulu even nabantu abalonely. Kunceda kakhulu nabantu ochola ukuthi uncedo kudala belifuna but abalazi babolitholaphi. Yabona uma uhlakaniphe kahle, abantu bahlakaniphile kancinci guys. Uma ngabe uhlakaniphe kahle, you can see ukuthi mendiya kuSimba ndiyofuna into ethile, uyamazi dokotela othile iyathwalisa. If akwazi ukuthwalisa uzokubonisa umuntu othwalisayo. Nawe nje awuvela uphakame uthi ndifuna ukuyothwala ngoku. You understand? Njalo njalo. So kusho ukuthi ukuskemeka into moyibona akho lula xa uzoskemeka into uyibona. And i-social media ndiyithandela into eyi-one. Abantu bahlakaniphe too much guys, and iya-expose i-social media, not indaba yokudlala. So bafowethu, ezibandisisho ukuthi
u-2026, u-2027 kuzobe nje kunentambo enamandla. Ku-2026, ku-2027 ezobe igila izimanga ngokuhlukahlukana. La khona ndikubekela isikhathi ukuthi ngesikhathi esikanje kuzobe kukanje. So uma ngabe uyifuna nyani ungangithinta njengoSimba kusemanje sikwazi ukuthi sikulungisele le ntambo lena, but khumbula into eyi-one, kumele ukuthi ufike esigodlweni. Kumele nje ukuthi ufike esigodlweni guys, ungabe uthi hayi wena awunamali yokuza. Amakhola anjalo andiwadingi. Uma ngabe ungekabi nemali, hlala phansi, sebenza nzima ukwazi ukuthola imali uze esigodlweni. Okwamanje iprice yayo andinayo. But uma ngabe usofika esigodlweni kungona uzova ke ngokuthi iprice zihamba njani. Yabo, kune main reason yokuthi ufike esigodlweni. Akufani nebhengela la khona engisuke ndilisebenza uhleli lapho uhleli khona ngilithumele ibhengela la khona. Akufani nalo. So ezinsisho ke bafowethu, uma ngabe ufuna le ntambo le, ifuna ube ngumuntu nje ozozixelela nje ukuthi serious ulifuna uncedo yonke indawo and awusizakali. Kudala ukhuluma nesigubhu sakho ukuthi uncedakale but uncedo olutholi. Kudala usebenzisa imithi but uncedo olutholi. Kudala usiya emacaweni, kudala uthandaza, kudala uthini but uncedo awulutholi. Ngabantu ke endibafunayo kabo. Anifuni nje umuntu othi uzodlala, ndifuna umuntu othi mna Simba uncedo andilifumani. Kudala ndizama, uncedo andilitholi. Yiza neproblems zakho. Kule ntambo le, yiza neproblems zakho. Yiza neproblems zakho, sihlale phansi. Sikwazi ukuthi sikulungisele le ntambo lena. Ukwazi ukuthi nawe uphile ukhululeke. Siphila nezitha. Uyathanda uthande bafowethu. Siyafana nje, uyabona uma ungumuntu uyafana nerocket. Mangabe ukhuphuka awukhuphuki lula. Awukhuphuki lula. So yiza neproblems zakho. Kudala Simba ndifuna uncedo, usizo andilitholi. Jikeleze yonke iSouth Africa, ndiphuma nako Congo, ndiphuma nako Nigeria, ndiphuma naphi, uncedo andilitholi. Uze nenkinga yakho sikwazi ukuthi ke sikulungisele. So yanithinta kwinamba ethi 064 977 5263 064 977 5263. La unithola khona, unithola eGoli, unithola eCarltonville, la unithola khona esigodlweni esikhulu. Kula khona uzonithola khona. La khona enzobe ndibasiza abantu ngokusezingeni. Ibhangela guys lingu 1500 mesisuke sikhuluma ngekhopha kaSimba. Ikhopha kaSimba ke siyayiposa. Intambo asiyiposi. Ngeyabantu abasuke bethi sixakeke nyani. Intambo asiyiposi ngeyomuntu osuke ethi ndixakeke nyani Simba. Andikho shona ukuthi ndiyathakathwa, andikho shona ukuthi mhlambi kwenzakalani, but intambo ndiyayifuna. So intambo yakhona indlela efakwa ngayo, sikhona ezifakwe ezandleni, sikhona ezifakwa phi. Uzofika yonke information yakhona uyithole phi, uyithole esigodlweni. Uma ngaba soyilanda, asigeji kwintambo. Asigeje kwintambo, sihlala ngqo. Asigeji nje kwintambo, sihlala ngqo. Ngisho ibhangela uqobo aligeji. But ngoku manje into endiniphathele yona inzima kakhulu. So ninithinde bafowethu, ninithinde. Ungabona nje kumoshakala elifini yakho, and then lo muntu ufake ngibani kanjani? uTikTok mara.
So ungabona kumoshakala lifeini yakho. Ngabona nje kumoshakala lifeini yakho into zakho zingahlangani. Buya uthathe le ntambo lena ukwazi ukuthi uphile. Uyaphila khehla lami? So buya uthathe intambo ukwazi ukuthi uphile. Le ntambo lenithetha ngayo. So yiyo ke guys egila izimanga. Ibhangela liyangichaza ndaliqala ngo2024. Siba ninzi pha kwibhengela guys, andifuna ukuniqhatha, sibaningi kakhulu. Hundreds of hundreds zabantu abanebhengela. So manje sibuyelephi? Sibuyele kwintambo manje. And intambo ndicela ukuthi mozoyithatha ube serious. Ungazi uzothatha intambo udlala. Anikhathala ukuthi unecase engakanani pha. Phaya anikhathala ukuthi problems yakho ingakanani. I don't care. So uzonithinta kwinamba yami esendiyibizile, uza straight esigodlweni la khona nifike nikwenzela iritual. Xa niqeda ukwenzela iritual ndibe sendikufaka intambo yakho, ube sowusenza the way ndithi yenza ngakhona. Ube sowusenza ngendlela endifuna ukuthi wenze ngayo ukuze into zakho zenzeke. So yabona guys, ukuthi siyafunda nje kuningi. Yabona mawungumuntu guys ohlala unezitha. Zikhona izitha nje ezikwazi ukuhleka nawe nje net. Izitha zihleke nawe, uchola ukuthi umuntu uyakuthakatha. Abanye bakubophe ngenhliziyo. Wena uyabona ukuthi mani uyazama. Ubhalisa umzekelo uRafu njengabanye abantu. uRafu wakho awuphumi. So guys, sike samkele nanku uOverstrand. Anifuna ukuthetha kakhulu ngentambo. Abantu basazoyiva futhi nisazobuva ubufakazi njengebhengela. Ibhengela mina ndinguSimba, ndazi indaba ezinhle zodwa. NdinguSimba. Azikho indaba ezimbi ngebhengela. Ndazi indaba ezinhle zodwa. Ubufakazi futhi ungahamba uyobujonga pha ku YouTube, ungabujonga la ku TikTok, la khona abantu bezifakazela. Hayi ibhangela liyashaya dlali bafowethu. Liyashaya, yabona ibhangela mawuthi ubulala umntana webhangela uzibulala wena. Mawusukuthi uloya umntana webhengela uloya wena. So I'm happy now today ukuzo introducer nge-first day ngo-12 o'clock and introducer intoni introduce intambo. So I'm super happy bafowethu. Sazoqhubeka umcimbi wentambo. Nothi nisafuna uyiqonda kahle, uzoyiqonda kahle esigodlweni. Andizunitshela iritual because abantu abaninzi bayakopa la. Uzokwenzela abantu ifake, uzokwenzela abantu entambo ezibomvu. Sikhona intambo ezisebenzayo kwezi zibomvu, sikhona ezingasebenziyo. So wenzela abantu intambo eziphithaphitheneyo. We understand? Umcimbi wentambo ufuna umuntu oyaziyo into asuke yenza. So guys, sisikhathi sokuthi into zenu ziqhaqheke. Sisikhathi sokuthi into zenu zenzeke. Sisikhathi sokuthi manje into zakho uzibone. Siphila kweso sikhathi. Asiphili kwisikhathi la khona esiphila nama-scam ukuthi umuntu uzokutshela ukuthi hayi sebenzisa into ethile, uyayisebenzisa kuyafana. Abe sithi hayi idlozi lakho aliyifuni kwathina. Thina sibiza uma ngabuza nenkinga, sibiza lamadlozi lazo ukunceda. Sibiza ingelosi zakho ezizokunceda. Sibiza uNkulunkulu ongumnikazi wento zonke ezisezulwini nezisemhlabeni. So bafowethu kusho ukuthi njengamanje ningasho ukuthi ndiyanilungisela, but ngifuna ukubonga kakhulu. Ningabi mde kakhulu. Okunye nokunye uzobuza otshela abantu njengabantu bebhengela.
ukuthi mina ibhengela lindenzeleni. Kunabantu abasherishe even nakwi-account zabo basherishe ubufakazi bebhengela. Uma ungakadibani nabo andazi mhlawumbe usazodibana nabo. Uyabona? So umuntu esisho ukuthi mina ndiyalibonga ibhengela lindenzele u1 landenzela u2, akekho umuntu bafethu ongakhipha u1500 for ukuthenga nje ikhopha. Xa eqeda umuntu abuya azoqamba amanga kwi-social media. There's nothing like that. There's nothing like that. Akunakuthi kungahlangana hundreds of people behlangana ngekhopha kanti ayikho into eyenzakalayo. Ngakudala abantu banigxeka. Dishilo bafowethu ndathi nami khani ndiphi isikhathi because lento leluhambo into yakwa spiritual lude luhambo. Uhambo uNkulunkulu akunikeze futhi mawupatient uNkulunkulu ukunikeza into eqondileyo. Mawupatient uNkulunkulu ukunikeza into eqondileyo, into ezokhipha abantu phi eGibhithe. Hayi izinto esizothi mehleli ziyahlukumeza. Ulande into uchola ukuthi sekubhejwa yonke into endlini. Uchola ukuthi abantu sebeyaqala baphupha kakubi. Andithethi ngezonto. Uma ngaba bafowethu into yakho ingena uNkulunkulu phakathi, yazi ukuthi usengxakini. Into uSimba athetha ngazo zinoNkulunkulu phakathi. Ingakho uNkulunkulu ekhuluma kuSimba. Ingakho uNkulunkulu ekhuluma kuSimba. Ndaze ndanibekela ngesikhathi ubrother Enigma nama-Senti Twins nezinto ezisazokwenzeka. Bukela ama-video wami. Akhona ama-video sometimes la khona endiposta nje, akhona ama-video okujula. Sinikeza isikhathi uscroll. Sinikeza isikhathi uscroll. Andithethi uTikTok unibhene almost andazi baka yi7 or kangaphi ama-account, but ngelakhi amanye ama-video ndiwasherishile ku Dr. Simba Lwandle mawusiya pha ku YouTube. So apha andithethi ngentsomi lana, andithethi ngamaphupho lana, andithethi ngokufisa ukuthi benifisa kube nje. At the age of 9 ndiqala umsebenzi kaNkulunkulu, ndizibona ndiwuqala nje kancinci. Ndandiwuqala nje ngelizwi nje kuphela. Xa niqala ukuwuqala, namhlanje nikhuluma ngamabhengela, namhlanje nikhuluma ngentambo ezinceda abantu. Ezinceda abantu. If uSimba was one of those people abaskemayo, ngakudala walivela igama kuthiwa uSimba siscam. Akhona vele ama-video la khona abantu bake babhidiseka. Ongeva khona dishosho ungeva because abantu abaninzi bawasherile la khona benikhuluma nge-magic wallet. Ayikho imali bafowethu ozoyifumana endlini. Eyonto asoze uyibona. Noba abantu banga-editha, noba abantu bangathini ngoSimba, ayikho imali ozoyithola endlini. Ayikho imali nje ekuthiwa nabo King Munada banejirafe eziphalaza imali, nabo Big Zulu banenyoka eziphalaza imali. Ayikho imali enjalo. Yes, umuntu angaba nawo amandla nawo ukuthi into yakhe nje vele isuke ihambe kahle. Amandla njalo wona akhona. Amandla njalo akhona ndiyawa witness. Ngaphandle kokuthi ke bafowethu ngenye imini ngoba phela siyakhula kwa spirit umuntu anidonse. Mina nikholwa mina ngokuzibonela mina. Anikholelwa mina ngokuthi ndive nje intsomi. Khona ixesha apho khona sike sive ukuthi lo balisa intsomi lo. So anike ndinitishe kancane ukusebenza kwaNkulunkulu ngokusebenzisa lama product la siwasebenzisayo. Isebenza kanjani ikhopha? Ngoba ikhopha nje lucingo. Ikhopha ihamba nengelosi oncedwa zizo through ikhopha. Uncedwa sezingelosi through ikhopha. Kumele ukuthi ube nekhopha. Kufana nentambo.
intambo ihamba namandla nengelosi noNkulunkulu kanye nekhopha ihamba namandla noNkulunkulu through ikhopha. Uyabona uma ubheka uJobe eBhayibhelini, iBhayibheli that's why ndiyithanda. iBhayibheli ilento le ofuna ukuthi beyiyo. Uma ujonga uJobe uthi uJobe ithi nifake eshajeni nje kancane. Kusho ukuthi iBhayibheli ingichaza phi ngoJobe? Xa isithi uJobe wayeyindoda eyayicebe kakhulu. uJobe xa icebile wayesenza umhlatshelo nokufika kube liphunge limnandi kuNkulunkulu. Kusho ukuthi every year. So kusho ukuthi le sacrifice ebeyenza uJobe unyaka nonyaka le yayisenza ukuthi abe nemfuyo eninzi, abantwana bakhe bande, izinto zakhe ziphindaphindwe. That sacrifice ishaja yami ngonayo and ibattery yami iyaphela. Kuyasho base isikhathi sokuthandaza. So that sacrifice ebeyisenziwa nguJobe kusho ukuthi ya sacrifice yiyo beyisenza izinto zikaJobe ziphindaphindwe. Ngoba wathi uNkulunkulu sezithathe zonke nengelosi zikaJobe, wathi nizozibuyisa ziphindwe kangaphi? Ziphindwe kasikhombisa. Kunabantu ekade becebile namhlanje abasenalutho, iminyaka bengenalutho. Intambo izokhulula abantu abanjalo. Kunabantu abasebenzisa imali zabo. Umuntu asebenzisa imali yakhe ukugcina yepension. Umuntu kade ethole 1.5 million, 1.7, 2 million, 5 million. But u-end up naye ezibona ukuthi anisenalutho. Intambo izonceda abantu abanjalo. Kunabantu abane-case eziserious. Uchola ukuthi umuntu icase kudala eyilwa. Ndathetha kayi-1 kwicase kaNgizwe. Ndathetha nje kayi-1. Ndathetha kayi-1. uNgizwe naye sesebenzise osigujana wasebenzisa zonke ezinyanga, not ukuthi ndiyagahla abafowethu, ndifuna ukukhuluma iqiniso la. Ukuthi into yakho meyinoNkulunkulu phakathi akukho la ingangeni khona. Kodwa uma usebenza into engenaNkulunkulu ihamba ikubhidisa. Ndathetha kayi-1 kwicase kaNgizwe. Ahambe uyibheka pha ku-YouTube ngoba bayibhene i-account yakhona yayila kwa-TikTok ivideo yakhona. Ujonga ukuthi ngesikhathi nithetha uphinde ugoogle, ndisithanda ukuthi xa nisuke nithetha ngabantu abavelele njengabo ngizobani, i-date ziyavela. Icase yayiseyiqhube 4 years. 4 years. Kusenziwa amavideo ukuthi hayabona namhlanje siyamkhipha, namhlanje senza kanje, namhlanje senza kanje. I am a first person ngesikhathi kusungula iMK. Ndikhuluma ngobaba uJacob Zuma, nangesikhathi elapha eSandton wanifonela uJacob Zuma. Ndasho ukuthi bazomvala iKZN yonke. The only line wasekumele ayisebenzise ukuya enkandla yayi-1, yayise Eastern Cape, la khona bafike bamshaya khona ngesibhamu, but lento bangamdubula, ihamba nama-bodyguard bemfake phakathi beyi-3. Bemfake phakathi beyi-3. Eyo nto eyo yatholwa intombazane eyintatheli. Angenze ndibe ndiyichaza kakhulu eyo information. Ndabe sensisho before ezothi uZuma unobufakazi obungangendlovu. Ahambe uyijonga na ku-YouTube. So kuningi bafowethu, kuningi nakubalisela ngaze kushona ilanga njengoba ezinye i-account zibheniwe. Izinto ndizithetha before. So wena follower
olive bami ndinesikhathi sokujula, ndinesikhathi sokungajuli nje nike nibe normally just uku-accommodate abantu, ngicokole nabantu, ndithethe ezo nto ndisuke ndifuna uzithetha. Sometimes niqwashise ngezinye izinto nge-experience ne-understanding nokwazi kwami enisuke kwelo xeshelo nisuke niqwashisa ngazo. But namhlanje sizothetha ngantoni? Sizothetha ngentambo la. Emntwini osuke ethi mina Simba ndiyayifuna. Ungabe udawutha mntana sekhaya, ikhopha bayithengile abantu, hundreds of people. Andisho ukuthi inamba enkulu, kuSimba inamba encinci. Compare igift yami. Compare ukuzazi before namhlanje ndikwazisa ngami. Inamba encane kakhulu. Khuluma nje ngekhopha nje kuphela. So manje sikwintambo la khona I'm willing ukuthi thousands of people beze. I'm willing on that one because I know ukuthi yiyo ke le indlela. Noma unekhopha buyithathe intambo. Kubalekile ukuthi uyithathe. Balekile ukuthi uyithathe mntana sekhaya. Balekile. So yeah. Kunjalo nje bafowethu. Inamba zami zikhona. Uma ngabe unifonela ngendaba yentambo, ungangabazi mntana sekhaya. Into sokuyifuna isuke izokwenzeka ngaphandle kokuthwala. If uJesus wayenceda abantu ebathwalisa, hayi ke kusho ukuthi sithwele ngoNkulunkulu xa bethi sithwele, ngoba kumele vele siphumelele baze bathi sithwele abantu. Namhlanje abantu kudala ke mina benithuka mina ngamagama bethi ndithwele, bethi decent dad. Imoto zika Simba more than 7. Simba ongafundanga ongenayo ngisho no grade 10. Imizi kaSimba mithathu. Kube sekubala iplaza eli1 engaka introduce ngokupheleleyo. And imizi yami isema suburbs. Oko nje andingabaza abantu bayayazi futhi eyomizi eyo. Neplaza endaliphiwa ngumasipala, sibonge kakhulu eCarltonville eMerafongo. Kuthiwani? uSimba uthwele. So kumele uphumelele abantu baze bathi uthwele. Kumele uyiphile impilo baze bathi abantu uthwele. Akumelanga impilo moyiphile uyiphile nje. Uphile impilo ehlula abantu abanama PhD. Yasicisa uxolo. Uphile impilo ehlula abantu abanama PhD abane degree. Basheke besisho besithi hayi thina sinama PhD sine degree unantoni. Akubonisa umuntu forum. Umuntu akubonisa RDP. Akubonisa indlu athi ngebond but ayibona bayi RDP. Umuntu akubonisa umkhukhu. Yeah. Sikhuluma ngempilo enjalo. So akuthi nizama ukuthini kukubuswa nguNkulunkulu. uNkulunkulu kukubuswa nguye. And ukubusisa abantu besithi abantu bengafuni ukuthi ubusiseke. Abantu bengafuni ukuthi ubusiseke. So uNkulunkulu luthando bafowethu. La ukhona landela icalling yakho, mamela uNkulunkulu. Vumela izikhathi ezinzima. Vumela izikhathi ezinzima mntana sekhaya. Ungaziqhathi uthi izikhathi ezinzima zizuza. Kumele ukuthi into moyifuna uyilwele la ukhona. Kumele ukuthi la ukhona ukube nepain ukhala uyi1. Mawuqeda life iphinde ibe nzima. Because ezinye izinto ziba nzima. It's because of sekunabantu abasondele kuwe. Ngoba phela wena la ukhona unokukhanya unokuphila. Ufana nensimi. Insimi ene flowers ethandwa zinyosi. Inyosi ke ziyayilandela. Ne butterflies ziyayilandela ndiyaxolisa. Ne butterflies ziyayilandela. Ungalandela isilungu sami mntana sekhaya nifundanga mina. So ne butterflies ziyayilandela nenyosi ziyayilandela. So kumele ukuthi izikhathi ezinzima uzi accept life.
and abantu bazoyisebenzisa i-weak point yakho. So those things zizinto uNkulunkulu anifake kakhulu kuzo, wantisha ngazo, ndavuma. Hayi ukuthi nivele ndavuka nje ndinguSimba. Hayi ukuthi nivele ndavuka ndinguSimba. Kade mina ndingena nix, kade nikhulela emizini street kid, but abantu ebenikhulela kubo sebenakekelwa ndimi ngoku. Sebefisa ukuba ndimi abantu abanye zebesithi asoze ndibe into elifini. Bayakufuna uba nguSimba. So uNkulunkulu kudala enifaka, kudala enibonisa impilo lesiyiphila mntana sekhaya. So kumele uma ngabe uphumelela abantu bakuthuke bathi uthwele. Kumele sintoni ezi sizithetha ku social media ngoba kwambe kumangale nabantu obuthi hayi mhlambi bayakwazi umzekelo njengefamily kakhulu ifamily inkinga ingakho nje mawune gift nje yazi ukuthi uzoba nazo i-challenge nezefamily futhi akumelanga ukuthi uyicenge la ukhona kakhulu. Sifundisa into eyi-1 ukuthi akumelanga ukuthi uyicenge. uJesus wancama eBhayibhelini njengoba ndiyithanda kanje. Wathi ona mndeni wami libandla lasezulwini. So uma ngabe usebenzela uNkulunkulu usebenzela izulu. Uma ngabe uphilela uNkulunkulu uphilela izulu. Yazi ukuthi ona mndeni wakho ngumndeni wasezulwini. Ona mndeni wakho ngumndeni webhengela, ngumndeni wasezulwini, ngumndeni wentambo, ngumndeni wokuthandaza, ngumndeni wespirit. Ona mndeni wakho. So uma ngaba seyijika ifamily itha zintoni ezintoni ezithetha ku social media nithwele. It's because of ento ziyenzeka. It's because of ezinto ziyenzeka. Into sokuyenza iyenzeka, stika kuyo. Ingakho ningashintshi uba nguSimba. Ingakho ningashintshi uba nguSimba. Ndiloko ndinguSimba, ndiloko ndinguSimba, ndiloko ndinguSimba. It's because of kuyenzeka mntana sekhaya la ukhona. Nyamezela, khumbula ukuthi okwenzayo awukwenzeli ifamily kodwa wenzela uNkulunkulu. Bazokuphosa ngamagama, bazokuthesta, bazokuthini, yenzela uNkulunkulu ngoba ngelinye ilanga bona aba bakugibiselayo, abakuthumiselayo, uyobasiza ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga uyobavulele emasangweni asezulwini. Bayongena ngawe ezulwini ngenye imini. Ngoba wena omphilelayo usemazulwini ngoba ngenye imini phela sowushiya lo mhlaba nento zawo. So izinto zinjalo kumnandi nje. Siyakhuphuka. Siyakhuphuka. Khona kunesikhathi sokubagqilaza, kunesikhathi sokuhlala elayinini nje ukwenza into zakho. Mele ukuthi abantu bakutheste ngoba nasemsebenzini ungasho ukuthi uyastrugglisha, ungasho ukuthi ifinances zakho azihambi kahle, ungasho ukuthi into zakho azihambi kahle. But xa besuke bekuthakatha, xa besuke bekulandela, xa besuke bengakufuni, kusho ukuthi kuyenzeka mntana sekhaya. Kuyenzeka. Hlala emsebenzini noba ubona ukuthi ndisebenzela mahala. Hlala emsebenzini, umcenge uNkulunkulu. uNkulunkulu uba sisibhanxa kuNkulunkulu. uNkulunkulu umcenga ngendlela eziningi. uNkulunkulu umcenga nje ngendlela eziningi. Hlekisa kulo muntu agqibongena. So izinto zinjalo guys. Bafowethu, mawusuku ufuna ukubona uSimba umthole eCarltonville. Abantu bentambo intambo ikhona. Intambo ikhona for nina. So okuningi uzokuva xa unithinda. Inamba yami ivulwa 24/7. Inamba yami iyi-1 andiyishintshi inamba yami.
kusukela ibanda aqala ngebhengela, kusukela ibanda aqala phofu ngesiprofetho ndeza ngebhengela, andiyishintshi inamba yami loku yi-1. So nifuna ukubonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise lani khona. Ungezi uzodlala, cela nje ungabe uwastana ne-airtime yakho, uwastana ufuna uba nithayiphane ku-WhatsApp, waste ixesha lami. Uma ngabe usazodlala usathi hayi ndisafuna ukuthesta kona niqondi, hawu udokotela othile waniqola, udokotela othile waniqola, mntana sekhaya ngeyakho. Lana ndikhuluma ngezami ezikaSimba, anikhulumi ngabanye odokotela abambe beqola. So sibonge kakhulu, uNkulunkulu anibusise, nibe nobusuku obuhle. Ku-12 o'clock sisikhathi sokuthandaza, ngoba u-12 kula khona imimoya khona esuka iphakeme nyani, kula khona imimoya esuka isebenza nyani ngo-12 o'clock. Siyabonga kakhulu, sibonge nama-likes. Amen.